Icyorezo cya Ebola cyageze muri Uganda. Umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 5 witabye Imana, abandi bantu 2 bo mu muryango we nabo bafite virusi ya Ebola. Bari baherutse mu ruzinduko muri Kongo. Imodoka z'abasirikare ba Sudani zabonetse zigenda mu murwa mukuru Khartoum ubwo amaduka yari yongeye gufungura nyuma y'uko abigaragambyaga bahagaritse kwigomeka ku butegetsi batangiye bamaze kwicwamo ababarirwa muri 100. Abanyakenya bakoze imyigaragambyo yamagana umushinga w'urugomero rw'amashanyarazi rukoreshwa n'amakara acukurwa mu butaka hafi y'ahantu hasurwa cyane na ba mukerarugendo hashyizwe mu murage w'isi. Ubuhanga bukoresha telefone zigezweho mu bijyanye n'amafaranga muri Afurika bwinjiye ku isoko ry'imigabane i Londres mu Bwongereza. Naho muri Nigeria guverinoma yashyizeho urwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abana batagira aho baba hazwi n'abana b'abakene bagurisha imigati n'aboza imodoka ku mihanda. Hari benshi bafite impungenge ko abo bana bazafatwa ntibafashishwe ibiribwa, imyambaro cyangwa amacumbi, ibintu bageragaho bishyuye.